Lakhipuronline putok saba July gitang ani Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada marui pa Pao. Laibak asida chanaba hauraba criminal law ahum gi matangda mafam kayada miyambu bhaptahan bagi thorom sing pangthok nakre. Soibam Sarat Kumar mihat kamari lainana sem ki baje sina wakat mifam makha chathari. Jakuradur da yummai tharam bagi thong adubo Fox na yaningdaba phongdoragli. Diarrhea laksina na bagi pandam da jiribam da tharom kaya silangli amasung National Manipuri Progressive Front na pukhalaki bawapam jakal kana sakot kre. Haujik mapungoi ba pau tabirase. Laibag asida ngarang July gitang amadagi chatnaba hauraba Criminal Law ahum Bharatiya Nyay Sanghita 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanghita 2023 amasung Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023 hairiba anoba ain ahum asigi matangda laibak asigi mafam-mafamda masigi matangda ningthina khanghananaba thorom kya sinlangkhre. Anoba ain asigi matangda miyamu bhaptahan bagi matangda mifama mangarang Lakhipur Municipality Hall da pangthokre. SDPO Lakhipur Sri Partha Pratim Dwara na preside tawkiba thoramda Lakhipur Police Station ki OC Komolesh Singh, Lakhipur Municipal Board ki Chairman Mrinal Kanti Das, Advocate Sanjoy Thakur, Ward Commissioner amadi BJP Mandal President Gunjan Kaur, Nehru College Poilapul ki Principal Sri Subhojit Chakraborty amasung ex Jila Parishad Anita Devi daistafam ki panba yabadi hairiba ain ahum asina British matamdagi chanaba horakiba IPC 1860, The Code of Criminal Procedure 1973 amasung Indian Evidence Act 1872 gi mahut sinkre. Hairiba aina sina nupi amasung angang singda crime chathabada ahak pacharak piba nupi bu izat manghanbada maraliba singi mathakta punsi chupagi phadok natraga sibagi dandi piba phawba yauri. Aina sigi makhada karigumba police station amada zero FIR panba amadi masagi lonna FIR thangatpa yabagi wa yauri. Mob lynching da mara leiraba singda lupa lakh taragi fine chahi taret ki phadok natraga sibagi dandi phawba yauri. Jiri College dasu ngarang IQSC Jiri College amadi NSS Jiri College unit na sinduna anoba criminal law ahum asigi matangda miyamu bhaptan bagi tharoma pangthoki. Thoromaduda Rajkumari Chana Chaubi Devi, Principal Jiri College, Nongthombam Dhyanchan, Coordinator IQSC Jiribam amadi Chandam Milen Singh, Advocate na President Member oina daistafam ki. Anoba law asigi matangda Resource Person oina Chandam Milen Singh, Advocate na wangang ki. Soibam Sarat Kumar mihat kamari lainana sem kiba JSC na makacha tharakpa oina ngarangsu Dibong Kuno Community Hall da miyam gi oiba wakat mifam mafam ki. Joint Action Committee ka Manipur lenga kayana ki bawa phambo ngasi phawba thabak oina tawraktabada JSC na yaningdaba phongdokpa oina June gitang 19 tagi Jiribam gi laikai khudingda democratic oiba mawngda wakat mifam phamduna lakhibani. Soibam Sarat Kumar gi mihatpa khudakta phagadabani yelomi singda singnarakpa lemna Roy, narco terrorists marupangna mutat kadabani, Kuki refugees sing Manipur da laiba yaroy, Manipur gi saktam kaiba yaroy, amasung Manipur imana yaipare haiba kholaw lauduna wakat mifamadu chathaki, wakat mifamadu da saruk yakibi, Wai Ragini Devina haikibada, June gitang tarukta sorok ating bi kunaw da laiba, Soibam Sarat Kumar bu, mihat tina hatok lamba matungda Manipur lenga ka JSC ga jana kiba adu thabak oina tawraktabadagi miyamna wakat mifam asi phamjabani. JSC na changsilakpa khongjang khudingmak aikhoi gi laikai na su sagotkani haina mahakna phongdokhi. Jungi tang tarukta laibak thiba thawdo amada soroting bi khunau da laiba Soibam Sarat Kumar gi mihat narco terrorist phatraba singna tamthina mangakta lenduna hatu kiba mihat aduda hafta anigi manungda JSC ga jana kiba wari punamak sarkar na thabak oina onthoraktabadagi ngasi jiribamda Sarat Kumar gi mihata sem kiba JSC na chatharakpa thabak punamak akhoju saruk jagani haiduna ngasi Dibong Khunau da laiba jiribam gi maya paibi singna Darana Pamba Sida Saruk Jajari Matung the Su Jesina Junction Bakongjang Punama Masi Dibung Kuno Laka Asina Saruk Jagani Haina Hajari Wai Ranjita Debina haikibada ngasi phawbada Manipur lengakna JSC ga janaki basing adu thabak oina tawbiraktaba haibasi jiribam gi miyamu mirai bibani
अथुबा मतमदा डिमांड सिंग असि पिबियु मखाताना जेसिना चंगसिलकबा खोंजंग खुदिंगदा अइखोइसु सरुक यागनी हाइना फोंदोखि असी अखोई दिबों खुनौना फमीबा वकत मिफम असी अखोइगी ता सरद हाइना मयामना खंगनाबा अखोई जुनगी तांग तरुकता लेखिदबा असीगे मरी लेनाना फमजबनी जेसी गा गवर्नमेंट गा जानाखिबा मतुंगिना असी सरकारना गवर्नमेंटना थबक ओइना चथबिरक्तबदगी अखोई ngasiगी जिरिबामदा लेरिबा अखोई इमा इबेन खुरिमकना मफम मफमदा अखोई मिफम असी फमजबनी असी मफम असी अखोई दिबों हुनौ ngasi दिबों हुनौ ताबना दिबों हुनौ फमजबनी मसिदा अखोई सरकारना करिगुम्बा अखोई जेसी गा जानाखिबा थबकसिंग असी अथुबा मतमदा ओंथोक पिरक्तबा तारगदी अखोई असिदगी हेना जेसी गा तानारगा अदुगा सीएसओ मैम का तानारगा अकनबा असिदगी हेनबा खोंजन चथरकनी हाबसे अखोई दिबों हुनौगी मागैदगी मैरालुप की मागैदगी थमजनी एकदम शरद कुमार की निहार का कुदत्ता एलोंगी सिंगा चिंगरपा को टेररिस्ट मरु फंगना कुकीरी पूजी सिंह मणिपुरदा कुकीरी पूजी कुकीरी पूजी सिंह मणिपुरदा मणिपुर की सत्तम मणिपुरी माना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोबेग्रा सब डिवीजन की मनुंग चनबदा जकुरादुर पार्ट 2 द लेबा हाइसनाम प्रेमचंद मैते की युम अमा मसक खंगदबा सिंगना बोरोबेग्रा पुलिस स्टेशन दगी मीटर चट्रेट खक्तमक लापना लेबा मफम असिदा लेबा युम अमा ngarang mai thadok piramba si yamna chingneningai oiba thawong amani haina फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर न कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकले थवोंग असि मितै अमदि खुंदामिनरिबा अतोपा फुरुप सिंगे मरक्ता नौना अमुक चेत नबा पोरकना नबा थौसिल अमा ओइना लवी हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी नेरिस मंगांगी चेरोल अमना हाइरी जिरीबाम की रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरिबा सिंगदा माइगे कयादगी लेप्तना तेंगबांगनरी हौखिबा नोंमाइजिंग निमित्ता कासार बिना कंदी पार्ट 1 की इमा मैरा पाइबी अमदी क्लब की नहारोल सिंगा पुल्लगा खुनगाकपा सिंग अमदी लांजेनरकलिबा इनमेट सिंगे मफमदा सेल की मतेंग पांखरे बिना काली पार्ट 1 मैरा पाइबी गे होइना नहारोन क्लब का लोइना ना जिरीबाम की रिलीफ कैंप द लेबा हायर सेकेंडरी द लेबा बिदानगर दगे खाइदरबा मखोइ मतें खितंग पामजगे हाइदन लाखपनि नंबर खरा बारिस मंगा अतै दे सिनेजर नि अपडेट जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल ना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की मखादा डायरिया लाक्सिन बगी पांदमदा लाकलिबा अगस्त की तांग 13 फावबा सीट सेंगलसी अनाबा कोखलसी हाइबा थौरांग लौकतुना थौरम कया पांथोकलगनी हाइना जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की केयर टेकर चेयरपर्सन एस शांति देवी ने फोंदोकली ngarang थौरम asi हौदोकपा ओइना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लुनाना लैनना बगी मतंगदा थौरम कया पांथोखि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मखादा स्टॉप डायरिया कैंपेन लिमनुंग जना सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव असिदा मसिदगी हौरगा 31 अगस्त 2024 फावबा थानी सुना चथगदबा प्रोग्राम असिदा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल ना क्लीनलीनेस ड्राइव अमदी अवेयरनेस प्रोग्राम कया चथगन नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट ना पंचायत एरिया डिलिमिटेशन की मतंगदा मितै ताबा खुंगंग सिंह मचोय तहनबिगनु हाइना असम लेंगाकता थांगतखि बवापम मदुबो जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एग्रेशन ना सौकटख्रे लुबसी की प्रेसिडेंट निर्मल कुमार दास ना लुब की माइकेतगी थादोरक पचेरोल अमदा कांगलुब खुदिंगमक की मरक्ता तोखाई तहंदुना राजनीति अमदी अर्थनीति की लमदा सोताहंदुना मियोइबगी हिंगबगी अधिकार अमदी संविधान पीरिबा खुदोंग चाबा खुदिंगमकपो सुकनम शासन की मखादा पोरकननबा सिलबदी मदु जकल काना कैदोंगैदसु याबा ngamloi हाइरी नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट ना मितै की तमकता चोंथरगलिबा सिमक तोफम थोकपनि हाइरी सुतरां सम्प्रति ন্যাশনাল মণিপুরি প্রগ্রেসিভ ফ্রন্টের এ ব্যাপারে ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ও দাবির প্রতি জাকালকা সব ধরনের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
Sonai Nagdir Gramda Gari Accident Laikidraba Chahi Taramapangi Rosen Hussein Loskor Amadi Pibam Tina Soktuna Pamda Taduna Ladiba Abjal Hussein Loskor Chahi Kunumdoi Makoi Anigi Yumda Congress Luchingba Dr. Maimam Santi Kumar Chatuna Nungaita Pongdokre Dr. Santina Dr. Rajul Loskor Ahmed Hussein Amadi Sur Singalwina Chatuna Imung Manungi Awabada Su Sarujaki Loinana Makata Namateng Pangbaya Papangani Hainasu Pongdoklam Ki Hairi এর খবর পাইয়া আমাদের যে সমাজসেবক শান্তি কুমার সিনহা তাই মেডিকেল না যাওয়ার কারণে যেতে পারছেন না, এর জন্য মানে আজকে বাড়িতে গিয়া রোশন হোসেনের বাড়িতে গিয়া গার্জেনটার সঙ্গে একটা সান্ত্বনা দিয়া মানে গেছেন। এর মধ্যে আফজল হোসেন লস্কর তার ঘরেও গিয়া তারা যে গার্জেনটা আছে বাবার সঙ্গে গিয়া একটা সান্ত্বনা দিয়েছেন। भारत की अइंग असा लोइसंगी पाव मतुंगिना भारत की अवांग नोंगपोक की राज्य सिंह असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोराम, त्रिपुरा अमदी सिक्किम दा लागलिबा नुमित निनी हुमनी असि नोंग लेप्तना चुरबा याय हाइरि लोइसंग असिना हाइरिबा मफम सिंग असिदा ऑरेंज अमदी रेड अलर्ट लाउथोखरे। एनर्जी हीलिंग सेंटर Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mafam asida steam bath, hot water immersion bath, chiropractic bone setting, yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuro massage acupuncture, acupressure, sirodhara massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap sing asina diabetes, kidney amadi liver gi anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve gi anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu energy healing center rongpur park 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak na maning singjari ai bon trapo bangatila dagi inaw ni pa siya ina lako ni tagia ina undai pora puthore afam jiya su pora pusambani ado bonasi ti nimitare ni laye ngamu matunda Santi Kumar dagi osa Santi Kumar dagi khong tetpa namna thona service ni asa ayam oi pada Santi Kumar dagi jinga dagi apa Aroibada maruiba paw amukhanna Laibak asida chanaba hauraba criminal law ahum gi matangda mafam kayada miyambu bhap tahanbagi thorom sing pangthokna khre Soibam Sarat Kumar mihat kamari lainana sem kiba je sina wakat mifam makha chathari Jakuradur da yummai tharambagi thong adubu Fox na yaningdaba phongdoragli Diarrhea laksina nabagi pandamda jiribamda tharom kya silangli amasung National Manipuri Progressive Front na pukhalaki bawapam jakalkana sakot khre Lakhipuronline YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare